Tlasa tataiso ya Baxter, Chiefs ile haellwa ke botsitso ka tsela eo sehlopha se neng se bapala ka teng le hoja sehlopha sena sa Soweto se hlotswe ke ho fetola mahlonolo ha esale Baxter tsa mahlopheng tshebetso ya sehlopha ka kakaretso e ntlafetse. Ha se tsela eo Zwane le Sheppard ba ratileng ho qala ka teng empa ba rositswe ka phapang e leng teng sehlopheng sena se etsala le ha ba lahlehetswe ke dipapadi tse tharo ka tatelano pele ba ngodisa tlholo ya pele papading ya bona le Marume Gallants. I think there is a significant improvement, first from the personnel perspective. I think the average age of the team has dropped so much. Naturally, that means the intensity of the game is also improving. And the style of play has improved significantly in a very short space of time. Zwane o phamisitse letsoho la hae ho nka bokwetlisi ba sehlopha sa Chiefs o re o ikemiseditse ho thusa Chiefs ho phamisa papadi ya yona hore e tle e be le tshebetso e ntle. O a tseba hore ho tla nka nako ho fetola dintho empa o ikemiseditse ho nka boikarabelo ba mosebetsi o matla. There's no way I can say no, I don't want to take the position. I've been part and parcel of the team. I'm actually part of the finisher now. So I know the nitty-gritties. I know what needs to be done to take this team forward. Chiefs tla amohela Sundowns le baleng la FNB ka Sontaha. Zwane o re ho na le seo ba ka se bapallang le ha Sundowns se nkile bompudi ba league ho latela dipalo. Chiefs ina le monyetla o phunyeletsa tlhodisanong ya CAF Champions League. Le SABC News, Johannesburg.